ya ndabanza nze kuri Mukura tusobanura abantu Mukura nkuko yego wari ubivuze, ariko niturangiza bitujyane neza ku ikipe ya APR. Nagerageje kubaza abantu muri Mukura ndababwira ngo bigenze bite kugira ngo mukore ikipe muri ino sezo ishobora gukura amanota 3 ku ikipe ya Rayon Sport mu mpera za Fazare ndetse twanibeshe by the way ku matariki za match zabaye mu kwa mbere tariki 12 z'ukwa mbere ni burya nibwo APR yakinye n'amagaju Mukura APR nibwo yakinye n'amagaju yego 12 z'ukwa mbere Mukura yakinye na Rayon Sport 12 z'ukwa mbere. Muribuka ko Mukura icyo gihe yatsinze Rayon Sport 2-1 hanyuma ubu yatsinze APR 1-0. Nabajije rero muribuka ko Mukura yatangiye sezo nabi tuvuga tuti byagenze bite ko bahashye bite ko bitameze neza, ariko urabona ko bagiye kugera kuri journée ya 10 ikipe yatangiye gufata irangi. So ndabinyuramo nihuta, reka mbiki source y'uyu muntu ariko ndabinyura mu banyarwanda. Umuntu hafi muri Mukura twaganiriye yambwiye ati muri sezo ebyiri zishize twari dufite ikipe twabonaga ko ikuze byibura impuzanengo y'imyaka ari imyaka 28 ku ikipe yose. Urebye Soteri, Alexis, Vincent, Jean-Marie Vianney, Cedric n'abandi n'abakinnyi bari bakuze. Ubwo rero twatekereje ko iyi sezo twagura abakinnyi bato, none icyatugoye guhita dutangira sezo neza nuko twari muri transition iyo nziba cyo turekuye abakinnyi bakuru turi gushyiramo abakinnyi benshi bato. Hanyuma rero byaratugoye kubanza kwiyumvisha ko twakinisha defense tarimo Soteri na Alexis, ariko byari bigoye nyine ko tugomba gufata icyemezo nyine turagifata. So team rero ubu ngubu usibye Sebwato ndetse na Jemuve byibura agejeje imyaka 28 abandi bakinnyi bose bari munsi y'imyaka 27. Yego nibyo. Ubwo urumva barahinduye cyane pe. Ishimwe Abdul afite imyaka 20 n'umwana muri Axe. Uyu Rushema Chris afite 24, Abdul Jalil afite 23. Ya ibanga rero ryabaye irihe, baravuze ngo buri departement yo mu kibuga batekereje ko bagira mu bukinnyi byibura ufite qualité yo ku rwego rwo hejuru akagera experience akaba yanakora difference mu kibuga. Dore mwizamu Sebwato n'umuzamu mwiza umwe mu beza bari mu Rwanda, ntabwo bari mu bazamu 3-4 beza muri no champion. Hanyuma n'umuzamu amaranye sezo enye kandi byibura twese tubyemeranye ko muri 3 zeruka Sebwato yakoze neza cyane. Hanyuma muri defense ikipe ifite Jalil, Abdul biramworohera cyane kuyobora Rushema Chris ukiri muto ndetse na bagenzi be ku buryo urebye uburyo ikipe yabikina ikina back 3 batatu b'inyuma. Rero uko bigaragara ni ikipe inyuma yahisigira akantu ka stabilité kubera uyu musore. Hagati bafite Jordan Nzau afite experience muri champion y'u Rwanda. Hanyuma urumva ni ubafasha cyane kubera ko biramworohera kwakira imipira hagati mu kibuga n'umuhanga hanyuma ku rwego rwo hejuru bikamufasha no kuyigeza neza ku bataka babiri baba bari imbere kuko batakisha bataka babiri. Mu busatiriza bafite witwa Boateng Mensa ni umukinnyi ufite experience n'ubundi asanzwe cyane nka playmaker ariko ajya garuka agafatanya na mugenzi we hagati. Ibyo rero byatumye batekereza aravuga bati tumwasose undi mwataka witwa Destin uri abakuye mu ikipe ya Magaju bagakina ari babiri, none we agakina ari nk'umupivo. Byahereza Boateng ubwisanzure bw'uko imipira myinshi izajya imunyuraho kuko ntago bazajya bamumarika azajya bafite umwatakasho imbere Destin uri ku deranja defense ya adversaire bimufasha ko exprima neza kwa ko n'umukinnyi w'umuboro z'umupira. Nureba rero imipira myinshi nka 90% ya Mukura ni wicaho kandi ni mwiza muri situation za guhangana n'umukinnyi umwe kuri umwe cyangwa se kuba yanyura muri babiri biramworohera. Afite imbaraga ni n'umukinnyi ufite ubushobozi bwo gutsinda. Ni na muremure ni bareba. Ku munsi w'ejo rero Mukura ngo bakinaga 3-4-2 uwo umwe ni Destin nk'umupivo hanyuma akagera abakinnyi babiri bakinira inyuma ye ni Boateng na Elita. Yego bitandukanye na match APR yabatsinze 4-2 kuko aba wingback icyo gihe bakinaga imbere cyane hanyuma APR yabataka igasangana ama espace inyuma ikabatsinda. So ubu rero kuri ubu ngubu bo bakubwira ko ikipe yabo bizeye yuko izakora neza cyane. So
bakanavuga yuko mu gihe kiri imbere nibigenda neza abakinnyi babo babona nka Obed ndetse na Zuberi na Barushema Chris bashobora kuzagira amahirwe yo kuba baza muri equipe nationale yacu Amavubi bakurikije uburyo abasore babo bari kwitwara. Iyo ni mukura rero tujye kuri APR muri rusange habayemo iki kugira ngo noneho itsindwe yo yahinduye iki muri line up mu mikino. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu kuri APR ngasoza. Ibi bintu byaba byiza abantu bafashe umwanya wa muri APR ya nostalgie yanjye ndi buyigarure ku ngingo yanyu. Ikintu cya mbere nostalgie, ikintu cya mbere kuri APR match umutoza adashobora gukora reaction ni iki? Reaction ni ugutsindwa ukagaruka ukagira ibyo uhindura bigakora difference. Bibaye kuri match ebyiri. Match soza Fazare iyo batsinzwe n'amagaju cyari igitego kimwe ku busa. Batsinzwe ryari mu gice cya mbere. Bajya kuruhuka bagira umwanya wo kuganira match kuyigarura birananirana completely. Match yejo APR yatsinzwe ryari Ruvuyanga munota 18 bishyira mbere. Iragenda ijya muri vestiaire abakinnyi baganira n'umutoza birangira n'ubundi nta kigize gute nta gihindutse. Ndashaka gufata izi match kugira ngo nubake ingingo turavuga fact nagaranga amaranga mutima ngafana biriya bavuga ngo nta mutoza dufite ngo numurebe tujye muri fact. Tsinzwe n'amukora kimwe ku busa donc kare nta reaction. Watsinzwe n'amagaju kimwe ku busa nta reaction ushobora gukora. Ikipe ya APR izo ni match ebyiri itabashije kugira igitego habe na kimwe igira ite ibona. Ikipe ya APR musubiye muri match batsindaga ikipe ya Police muri Heroes Cup. Mwibuka ko APR nabwo ari ikipe yari yanganyije ubusa ku busa mu mukino bagatsindira kuri penalty. Marabyibuka ko nta gitego babonye muri match. Dusubire kuri match y'Musanze ya mbere muri Peace Cup mbere y'iri abatsinze bine ku busa. Ni bingahe? 0-0. Ngo muri match byibura zirindwi ziheruka APR ikinye match enye idashobora kubona igitego. Match ya Mukura batsinzwe kimwe ku busa, match y'Amagaju batsinzwe kimwe ku busa, match ya Police muri Heroes Cup ubusa ku busa muri match, ndetse na match y'ikipe ya Musanze imusanze match banza ubusa ku busa. Niba ushobora kugira abakinnyi bangana nabo APR ifite imbere muri match zirindwi ukaba udashobora kubona ibitego muri match enye, iyo kipe ntutegereze ko yagira ikintu ikora mu mikino nyafurika. Mu yandi magambo mu buryo bwo offensive urarwaye. Niba muri Kanyarwanda lokali inyarugenge ukina na Police 90 minutes nta gitego, Mukuri minota 90 nta gitego, Amagaju minota 90 nta gitego, ukinnye na Musanze minota 90 Musanze nta gitego, ubusatirizi urarwaye. Iyo ni ingingo ya mbere. Yarebonye bine bashyira na Musanze. Ni nabyo banavuza abantu ko uriya mutoza wa Musanze ashobora kuba hari na message yari yamugezo yaraturunye. Hari abakinnyi batanu batakinnye harimo babiri gusa bari afite ibibazo, harimo babiri gusa. Wera no kuri kapiteni wabo Mbogamizi tuve wenda ko wari ufite karton ibyo nabyemera, tuve no ko yavuze wari wavunitse, ariko hari abandi batatu atakinisha. Ubwo kuri uwo mukino twavuga ko ari Musanze yari yoroheje. Tunemere ko ushobora gukora match ya 4-0 it's okay. Nabyo bibaho wenda utahinduye naribi. Nakubwiye ikintu cyitwa icyo mbabaza ni kimwe komeza kuri ingi yari 4-0 zingahe mu mikino ingahe? Oya tugende neza gutya base ubwo APR aheruka gutsinda difference ya bibiri. Umupira urabarika difference ya bibiri. Ngiye nibyo ngiye kubaza difference ya bibiri gusa. Umupira bibe 3-1 bibe 4-2 ahantu harimo difference ya bibiri byekuvuna. Umupira urabarika. Last time batsindira ya match naravuze ngo bagize match nziza, ariko dufata match eshanu mu mupira iyo zitsinze consecutively nibwo tuvuga ko ikipe yagize forme ko akoze match eshanu. Ndakubwira ngo iyo ukoze 10 abantu bavuga ngo ikipe yamaze kugira momentum yatangiye kurema ibihe. Iyo ukoze 15 cyangwa kuzamura nibwo umuntu avuga ngo at least noneho ikipe yagize perfection, biragaragara yuko ikipe yamaze guhama.
APR ntishobora kwirenza match eshatu itsinda ikonvenka, eshatu ntishobora kuzikora. Niba idashobora kuzikora irarwaye. Irwaye hehe noneho rero? Nibyo ngiye kujyamo. Bavuga yuko APR ifite abakinnyi beza, yaguze batatu neza kandi bose bakina mu busatirizi. Ikibazo no kiri hehe? Irwaye hehe? Umbajije neza cyane. Uku kurwara rero reka mbanza nkubwire ko no mu bwugarizi nabwo irarwaye, si imbere gusa mu bitego. Mu bwugarizi gute? Niba APR kuri Mukura warinjijwe, AS Kigali wayitsinze 2-1 warinjijwe, Kiyovu wayitsinze 2-1 warinjijwe, Amagaju wagutsinze 1-0 warinjijwe, Marine bavuga yuko ari murumuna wawe wayitsinze 2-1 warinjijwe. Mu yandi magambo match 5 ziheruka nta match nimwe akipinze clean sheet muri shampiyona ngo haye 5 zeruka. 5 latest games muri Rwanda Premier League, buri match yose APR mwizamu ryayo yinjijwe igitego. They can't keep a clean sheet. Urarwaye. That's a fact. Si santima. Wandakarira wanyumva nabi ariko urarwaye. Defensive urarwaye, offensive urarwaye. Nabiguhaye mu mibare. Naguhaye match enye muri match 7 utabashije gutsinda, ngo haye match 5 zikurikiranya muri shampiyona, buri match urinjizwa. Therefore nta buzima buhari, nta gusatira kwiza, nta no kugarira neza. Biterwa n'ikirero. Iyo ugiye kuri umutoza Darko, avec tout ma respect kuri we, lisanse ze nubaha, aho yatoje nubaha, abongereza be nubaha, travail akora nemera ntakora, ariko nkemererwa kugira ijambo kuri coaching mu bushobozi buke na degree ntoya mfite muri coaching. I can see nkamenya umutoza ushoboye nkamureba, niyo ngarura yano zitarije with the fact, with numbers, ariko natushi technique gato. Darkonovic tuganire. How mu bihe nk'ibi mu kinyejana cya 21 n'amaso y'umwana w'uruhinja umuntu wese abibona ko best player wa APR ari Dauda Sofa. Everyone can see that. Nta utabizi, ubajije n'abareyo barakubwira ngo Dauda ni umukinnyi uri impeccable. Nagane n'umutoza Amarsi aravuga ngo niwe mukinnyi watugoye muri match twabatsinze 1-0. Kubera iki? Afite capacité yo kuba ari umwatlete uri complete, physically ari strong, afite imbaraga. Dwe ni umukinnyi ushobora gukinisha abagenzi be. 3 ni umukinnyi ufite workload iri hejuru, arabuja aramuvinga. Donc ni threat mu kugarira, akaba na threat mu gusatira, aragoye. Ni umukinnyi ukomeye. Iminota 45 nturi kubona ko mukuri gukina 3-4-2-1 ngubone ko ikibazo gihari. Ifite abakinnyi benshi hagati. Afite mvuze 3-4-1-2 nako 3-4-2-1. Nushaka kubyumve ko iyo 4 yo hagati niyo 2 byose bari hagati. Sinzi ni muri kubyumva. Iyo tuvuze ngo 3 nabari inyuma, iyo tuvuze 1 ni wa mwataka wo mupivo, ariko tuvuze 4 nuko ngo nabakinnyi bahagaze hagati bahaguma 2 n'aba playmaker, ariko no bari gukinira hehe hagati. Mu yandi magambo uri ifite abakinnyi bagera kuri 6 hagati mu kibuga ikipe ya Mukura. Nibyumvikana se? 3-4-2-1 ni kuri attack, 3 ni muri defense. Iyo 4 na 2 rero abo bakinnyi 6, niba udashaka kubona ko icyagoye mediane yawe, mu nyumve neza, mwumve point rakomeye rovuye ngo umwanya muto, niba udashaka kubona ko mediane yawe iri kugira ikibazo cya seri nombre y'abakinnyi benshi, umutoza Professor Rotfi yarunze hagati kugira ngo agukore ikitwa mid block, akunigire hagati. Kuko nigira hagati yarakoze iki? Wisangaga umukinnyi wa APR wari wese, niba ari Kiwanuka, niba ari Omedi, arahura n'abakinnyi babiri, kuko Mukura yagiye crea abakinnyi byibura omwe.
ifite batandatu hagati ivuga ngo ni babiri muri buri mwanya yose zone baro yajyamo ba Dauda ba Lamine baruboneka baraza hagati bagasanga umukinnyi byibura ahanganye n'abakinnyi babiri imbaraga zose zo bazirunze hagati kujya gukemura ikibazo muri match decision yawe zera remplacement z'abakinnyi bane cyari vrai coach uri qualifié ntibe kubona ikibazo kiri ikaba kurandura mediane uko yakabaye remplacement z'abakinnyi batatu bo hagati Dauda Ruboneka Lamine n'ijambo rimwe I'm sorry to say so n'ubuswa completely ntiwasobanura ukuntu Pichu utaragira iminota 60 mu maguru Pichu aperi mugaro ejo bundi cyane rwose Pichu yamaze amezi 3 adakina ukuyemo Dauda uhaye Pichu gukina 45 minutes donc muri formation isa neza niyo Dauda yararimo mu yandi magambo ni Rugangura wogezaga yasarajwe n'ukanwa yeji ikonje ariko noneho ruvuye ngo maze icyumweru azinywa udafite na fitness noneho we ndamubwira ngo nge ndi dive mbizi cyane kwizigira warutse reka mureke poste par poste ruvuye ngo asimburwa na Rugangura uri umutoza uri giki tugende neza uricaye umutoza uzubwenge dusoza ariko kwera ko ku munota 63 yarangije gukora remplacement 5 yakwemo abakinnyi bane banzu byumva yabakwemo bane cyarimo urumva wowe wavuze bare batatu bose yakuriyemo cyarimo ongeraho ko yahise akuramo na Denis Omedi yes azana barafinda yakwemo abakinnyi bane hanyuma ku minota 63 yarakuyemo umukinnyi wundi azana Baka yakwemo Kibanuka azana Baka harakantu bajya bavuga ngo tuganire ava bas gake dutuje fact abazu aperi umufashe dutekereze kino kintu Darkonovic turajyayo umunota umwe Darko nkubaza ikibazo kimwe hariya ku minota 63 match ibigifite iminota igera kuri 20 nayo gukina cya 30 ushyizeho n'inyongera Pierre avunitse ari gardien kutemera gusimbuza wakora iki haryo ubwo abonye nka carte rouge wakora iki haryo ubwo nk'umukinnyi avunitse nka bira phone nganya avunitse rigama bakina ari 10 ntunafite n'ubwenge bukubwira ko ugomba kureserva mu remplacement ntube carried away n'amaranga mutima na pressure ngo unizigamira at least umukinnyi umwe byibura ugera mu minota 80 ugifite chance ya remplacement wiyi imikino nk'icyo ni scenario ishoboka yaba ushobora no kugombora kugahita uvunikisha ako kanya bakina ari 10 nka red card so donc nditaye ku misifure nabonye hari penalty bimya APR icyo ndacyemera penalty ya Baka bayibimye rwose igaragara ku mashusho unayesubijemo umupira Baka yarawuteye urazikoraho imisifurire tuyibikira undi munsi yihorere it was a total disgrace abantu bamukura bo bashaka kuvuga nabwo bafite ibyo batishimiye inshuro ngwiki a total disgrace reka tubyo imisifurire yejo yo yiho so rero tutagiye mu bintu byinshi tutagiye mu magambo menshi ikibazo gikomeye kuruta ibindi APR ifite kinini kiruta ibindi byose cyanyuma Darkonovic ikintu kwiye gukora kwicara ugakora no kugerageza gushyira imbaraga mu gukemura ikibazo cy'ama tactique uburyo utegura match uburyo usimbuzamo uburyo ikipe yawe wagerageza gutuma ibuja igakreye ibitego byinshi uburyo ikipe yawe yakongera kugira imbaraga kuko birangora njye nk'umuntu warebye APR zikomeye birangora kumbwira ko nabonye Jean Marie birangora kumbwira ko nabonye umutoza ukina nka René Fera birangora kumbwira umuntu wabonye Andi Mfutira Magruari kumbwira ko APR n'ubushobozi bwayo yicara ikagumana umuntu ngo afite kontra ngo y'imyaka 3 ngo tumwirukanye yaduhenda so ya bitagenda urahindura nicyo gisubizo ubundi ushaka gutwara igikombe cya champion birashoboka wiwi birashoboka nibyo ushaka no gutsinda na Reyo birashoboka ariko ikibazo gikomeye ahantu kiri ni wagitwara wayitsinda wahindura ariko ikibazo kitari buhinduke nuko ibipimo mpuzamahanga by'umupira ku mugabane wa Afurika nibiramuka bije imbere yawe kuri za piramide n'ahandi